داخویانی برین حاج مدرخستیم داخویانی که درخن یادن امی راپورا که جبو همو جهات دولی ای سیاسی جی و یه گریدای جی مسئله خواندن جی و مسئله راگهاندن جی و توایی جی و منظمه دولی ای معنی بوان مسئله یونسف و غیری ویجی امی راپورا که جوان جی تقدیم بکن جالی کی دده یعنی اما وک انجمن اجتماعی کردی ام دجی وی کار هانن گده کرن جبولو انجمن می خوجهی بحمه چالاکیه هاتن تقویل کرن قرابن قاربن يعني خديه وان زاروكا أهل وان زاروكا وحركس يعني بأرك خرابو أهل كارب بإنجمنا اجتماعي كرديره جبرق بري زاروكي ما وبري ملتي ما هم دد بنا بريه هم جي لقوري كاري قدي كرن دخوازن جيلكي بخواندن رابي جيلكي جاهل رابي جبوك آماده به زودش خواندن برد وبكار وبكار خواد ده مسألة ائتلاف دو معارضة رو ده وان مسألة شقو بردوامه وك يعني نونر مد انجمنا ده ائتلاف معارضة سوري ده و ده مسألة دي مستورة أو ده برين هاجمة إشارة كر يعني ما بريار استندنه که انجمن بردوام بك ده ائتلاف ده جبرگ يعني تبريار دجولو نهات يستندن كأم جتبا بيوندية درفة كارن كرن وهنك قوة دولي ديتن لسر روشا سوري بتفايجي وسر روشا كردستان سوري جي اهتمامك دولي باش بانجمنا اجتماعي كردي هي وممثلة كي يعني قدي هيز قدي قوة ملت كردستان سوري ده ونرينا انجمنا اجتماعي كردي جوان دولتها تردار هاد قوتن و اوجي دبينن جنارين ما قلقي نزيكي وانن جبوي ام چارسري سياسي روشا سوري تغيير خوازن ام دولتك ديمقراطي دولتك علماني دولتك اتحادي يعني افنارين انجماني بخورتي